Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya Mizoram Legislative Assembly kumsomnga tinlomna polin voin khan special session nei ani Mara Autonomous District Council a tundin huna sorkana siam turan la chiang lo Union Home Minister Amit Shah chuan voin khan Assam Police te choi moina President Scholar sa hlan Vice President M. Venkaiah Naidu le Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan ramzalena tur indona masaber kumsak kazere somnga pasire thi te zana an hlan Mizoram Legislative Assembly kumsomnga tinlomna polin voin khan special session nei ani a Speaker Pulalrin na sailo kai shwa in khoma lar sab Dr. Hari Babu Kamam Patian thu soya Mizoram Legislative Assembly in hun rei tak chung House omna an vongnung thei chuan amati thu soin Vice President M. Venkaiah Naidu local poim Mizoram Legislative Assembly member te khosak dan chu chuan amati thu le mundang te tana zirtur chop chuak zel turin acha ti asoi ani Mizoram chu India rama state ralmong berpolani ati a state ralmong ni theitura tlomngai pol sang te thorim na le ko san shruai tu sang te tho chu chuan amati thu soya state chunga tong sang te omma se Mizo ti dan kalphung he tak nei ani thu soi bok Mizoram chu Bangladesh le Myanmar ram ria omania wangin Southeast Asia ram dangte nena insum don ton ata na state poimo takani ti soim Kaladan multimodal transit transport project hotlin huna pheichuan mo phorna na satak anei don ti soin rail kong siam zo huna pheichuan masona na sajok omdon ani ati lar sap chuan Mizoram chu masona tur tam tak ala ne ti a kolphetha in todel konga masona tur atam ti soin Mizoram chu kolphetha siam chuaka mani in todel turin masona ke pen me ka ti a lar sap chuan hrisela konga po mason zela ngai ti soin state chunga damdo in le damlo en kol sang te chu thom that zela mi pui sel na ngai poimo chu ti mak mo ani ati Mizoram chu jin mi te hip turin tourism lama mason an ngai ti so in tundin huna malak na tam tak om to chu lom om matia Mizoram shruai tu sang te chu mason zel tur ke pen turin acha bok ani Chief Minister Pozoram Thangan Mizoram chu rei tak chung boi ma se kumsak jo samret paruka inremna tontling thatak India sarkar nen an nei ti a an inremna chu midang te tan en ton tla kani ati voin assembly special session a thu soin chief minister chuan Mizoram chu state dangte assembly ain lano pangjok de ma se house chunga ro ren kalpuyani thindana state upajok te en ton ani me kati a tundin man thlen thena chan chu pathian kai shona wangani ati bok chief minister chuan state no pang ani angin kong tam taka state dangte an phalo chungin state dangte chuan an ma ani tangin remna le mona chungchanga zirtur ero an nei thunga ti a ram dangte le an state thenom te en chuan Mizoram chu state nom takani ti soin mishing nuai tlem te chen na state Mizoram chu India mishing klung leding on ai tam me pui te hna hiam remna le mona zirtir turin pathian ina ruat ani ati Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimari chuan ramri chungchanga state pani chief minister anin be pobrenga hunrei lote inremna thatak om the be sei om to hleni ati voin assembly special session at Hussein Assam Legislative Assembly Speaker chuan Mizoram puitenen undivided Assam an hothin thute Mizoram atangin MLA masaber pathum te po an chonom thin leania an hriat thute soya Mizoram in dan hnuwa Mizoram Legislative Assembly in kumsomnga mela hmu chu Assam Chief Minister le mi puite point an lom pui thu soya Pudai Maria chuan Mizo te chu remna le mona du mi ani rolin zalen na ngai na le nam hosen ani atia Indiaram British in oblai po British la ka zelena sual to ani thu soin lal nu ro pui le ne chu Mizo lal ro pui tak mani nam chan him tum tlat tu ani ati Mizoram Legislative Assembly kumsomnga tinlomna pola voina Assembly Special Session political party sang ai oten thuan soya MNF party ai in Deputy Chief Minister puton ve chuan peace accord sign nuwa MNF party le Congress chu interim government a sarkar na an siam du na ti a hei hian MNF party chu dan pola hnol ni loin party thiang him remna du ani ti an ti ra ti a former legislator assembly member tetana medical facilities ti mason dan chu ngai tu ngai ti a member hluitena golden jubilee an ngai poimo chulom omati thwa soi bokani ZPM party ai in serchip bial to MLA pulal do amachuan Mizoram chu state dangte ain kumsom ni pangana nu fol ti soin masona konga post te dangte aina nu fol ti a hewang hian central point ngai poimo se du thu soya masona na tho tur Mizoram sarkar an asiam angte po lo ngai poimo ni se du ti soin state dangte phave turin theina tam tak an nei ni ati
Congress Party ai win West pui bel to MLA Nihar Kanti Chakma chuan Mizoram Legislative Assembly chu kumsom nga chung dik takin midang te tan Anton Tlakin akal to ati a member ni ve thei chulom omati thu soin member lolan ni zel tur point house za omna vong zel turin atu tia soeni BJP Party ai win tuichong bel to MLA Dr BD Chakma chuan Mizoram Assembly chu Anton Tlak takani ati a house chung in hne boina chuak wanga Speaker in House ti top nga yang chi te Mizoram Assembly House a athleng ve ngai lo ti soin tu po in za ton takin anom chulom ati thu soi ani Mizoram Legislative Assembly kumsomgatlin lom nakal zela hian Voin Khan Assembly House Annex Conference Hall a Speaker Pulalni na sailo kai shruin legislators joint meeting ne ani heuna hen Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizoram Legislative Assembly Speaker Masaber Dr. H. Thansang hena choimena thilpe ka hlana Deputy Chief Minister Puton Lwe chuan Assembly Speaker Palina Dr. Kanya Chonglena chu choimena thilpe ka hlan boka Deputy Speaker Engineer Rin Ama chuan Assembly Speaker Loni Tole Minister ni Mek Pulal Chamlena hena choimena thilpe ka hlan boka Parliamentary Affairs Minister Puti Jelan Tluangan Speaker Hlui Puaro Moi hena choimena thilpe ka hlan bok ani Legislator Masaber jinga pathum local puchongkunga puke sangchumale pusablena tehna choimoina hlanani bok Flem Ayo in President Pulian Soman thu soin Mizoram Legislative Assembly Golden Jubilee lomna alailum laiber du saktaka anchantir thina wangin lom thu soya Flem member somko pasari anam thu ta langani heu nine kumsang ko somsir pania tanga kumsang ni somni pan inkara legislator loni to le nimek ten hunan manga Deputy Chief Minister Puton Lwen Mizoram Legislative Assembly Golden Jubilee souvenir tlang zarbok ani Mara Autonomous District Council in Khan vote ta te siarani no sorkana siam turan la chiang lova Mizoram Pradesh Congress Committee PSC chuan BJP le MNF thopui lawan rela he thui Voin Khan Congress MLA Puzodin Tlung le MDCC President Pues Hia Toten Sia Thuthala Khom tu te an Srila Puzodin Tlung chuan MPCC PSC tu suak puangin tuna MADC sarkar thar din tura Congress Party chuan Central State an King Puiber BJP le MNF te chu thopui lo ni se ti na relati ani MADC sarkar thar din tura hian boro katang hlea BJP in seat sompani line seat khatchap an mamo to a MNF in seat ko line sarkar na siam turin seat li an mamo thunga ain sen seat li changin an kalna lam apiang sarkar tur ani heti la hian MADC CCB rules a anti defection law umma se man the ani tolwa wangin mimal anga khorcho the ani thung ni in kan correspondent chona soya hewang hian Congress MDC tlingtele MPCC MDCC shruai tu the BJP le MNF shruai tu te point an len chil meka thukluk na mumal ero ala lawani tun lai hian ma midlet chevela vaimim h2 pangang 4 army wom puang na sign vaimim ai chena sa hlea vaimim ching tu lo ne tu te an mangang ni in ma meda kan correspondent chona soi kan correspondent RD dar hanjawa soidanin tun lai hian vaimim h2 pangang 4 army wom hi ma mid ram abik takin luang pol veng lo ne na chamdurama apuang sa hlea 4 army wom hi lo ne tu le chukto huana vaimim ching tu chung ko za chuang nan tuara 4 army wom pangang hian vaimim zik an h a vaimim hian akom chua thathei lovin vaimim tam tak chu athi pha thin ani 4 army wom pangang in lo ne tu te vaimim ai chena sata wang hian ma district agriculture office chuan 4 army wom thana hlo tun kar hin lo ne tu te hna pek chua antum ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Union Home Minister Amit Shah chuan Voin Khan Assam Police te hna choimoina President's Color sa hlan gohote in combat sa Union Home Minister chuan Assama helna are thuak to ti soin tu na helpol om then khatenen po remna om theinan in biak na anei mek ti soya Assam hi Ramchung State zinga President's Colors dong thei state somna ani a Ramchung sipai emo police emo an tho thata wanga choimoina pek thei sang ber ani state dang he choimoina lodong to te chu Maharashtra Himachal Pradesh Uttar Pradesh Tamil Nadu Jammu and Kashmir Haryana Gujarat le Tripura te ani a Union Territory zinga Delhi chu President's Color dong thei om chun ani Vice President M. Venkaiah Naidu le Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan ramzelena tura indona masaber kumsang khazire somnga pasira thi te jana an hlan Vice President M. Venkaiah Naidu chuan kumsang khazire somnga pasari voin anga thil thleng kha soilangin ramtana zelena sual tu ten zelena tura indona masaber bulan tranani atia heta tang hian British rolena lakatanga zelena tura beina chu bul tranani ati punai du chuan heng zelena sual tu telaka hian ram me puiten batam takan ne ni ati bok Prime Minister Narendra Modi poim kumsang khazare somnga pasari indona thi te chu jana hlanin an hoi senna ropui tak chu fakomati thu soya
khai do na tang khan ram pui thin lunga ram mangai na rau ain tran ti asoi ani Chanchinthar serti top nan atlang pui Mizoram Legislative Assembly kumsonga tinlom na polin voin khan special session nei ani Mara Autonomous District Council tundin huna sorkarna siam turla chiang lo Union Home Minister Amit Shah chuan voin khan Assam Police te chawmoina President Scholars na hlan Vice President M. Venkaiah Naidu le Prime Minister Narendra Modi te chuan voin khan ramzelen tura indona masaber kumsang ka zera chumnga pasiret hi te zana an hlan chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani